Ka East West Group of Institution Bangalore, ka Cot Admission na kabenta ka Nursing but Paramedical Course, kabala itu da ka Indian Nursing Council, ka By Admission ka Badunatam, but she's pa percent ka Jingyokam. Pila ru ban apply da ka Education Loan. Uba Ricky Shulai MDC Klemseng na laban mau prem ubosong hak liang persa ka yeng dorbar hak hasil setermas District Council men hak katpa trik jeliau arjar pun riau uluan ra da commotion banyatai halo ka rule pra bat ka rule shispa pra jong ka Assam Autonomous District Council rule sia ja khandai spa san puwei. Haka jingkran jong ulapan pau banadu balaseng ya ka United Khasi Giant Hills Autonomous District Council haka arpnyau trik jeliau sia ja khandai spa san puar ladan lupa ka jingso kia halo ka jingyo esimenta jong ki bamde ki trairi haka council uloong bakani ka benta ka long ka bakungsan banyadai ka jinglong trai ka jela bat ka jingmu jong ka sik schedule hapakren siklat thai kubor ka khandai trik jeliau ajar pun riau uba Ricky uloong ba kum ka executive committee kala pentep bala thau ka committee ban pei pnia kum taru khmilinti bakan simkhia ulapan pauru baka Garo Hills Autonomous District kala yo jingman jur na ulat halol ka amendment ban khanglat ikibar jela nakaba ya shimanta ne kun election bat kumta ka KHC ru ka deban shim kabu ya kani kalan habakut uba Ricky Shulai ukerpat ya ka executive committee ban shim mardor ikisin jam ki badon kam ban penkala ya ka an kenang ban yadai ka council kabala sengkerpang na kabenta ka jiada ya ki jaipun rio schedule try jong ka Khasi Hills kamdi ka subject ka ba mi tang mentah andai ka di ka subject ka ba ladu bakha ya ka schedule ne ka ba inaugurate ya ka khandai spa san puar kaladon ka jing persha bat kata ka jing persha kalom halor ba ka sarkar thung yaki non tribal kumki nominated MDC te khendian ngan puli la kanika kot jongka Golden Jubilee jongka Khasi Hills Autonomous District Council ini bentai bolong kongsan man puli the United Khasi Gentia Hills Autonomous District Council was inaugurated by the new governor of Assam Sri Jairam Das Daulat Ram on the 27th of June 1952 at the Dinam Hall, Jayau, Shillong. On this day, there was the first ever black flag demonstration where large crowd of the people protested against the state government's nomination of 6 members to the district council, which include 3 non-tribal members. Tempat pinskap ikan yang beradu bakhahi ka schedule ka bala ka skiba integrate kane ka issue kaladon keniat bakan long brief on record ndaladep katu ka black flag demonstration ki record ki bangi yo lum ki dei ki kerteng mo ngan ai bat usnem ki bala sha nominate ki non tribal hapo ka KHDC Hari Prasad Barwa 1952 1955 to 1955 Shri P.K. Chaudhary 1955 to 1957 Shri Loknath Joshi 1952 to 1957 Shri Hemanta Kumar Gupta 1952 to 1957 Tikum hapo laban dagilayo ka stirun ka election house nam katkandai Spanyo poar UMDC banikong do udayu non tribal taudayu Shri Bhaskar Chaudhary and Shri Kishore Kumar Dev bala participate yang bande apo council te hi bakane ka motion ka bonra mga kamdishu ka batma Henry Kedelo do kasnem ba sanpuar te ka skoban ay burom dalalep lang tu kat kum ka record bagilayo banlum kadipat he iba adalwat kum MDC jongka jaya hatu kopor ilawan ra ya pensngo ya kane ka motion hawaraja katra kane kumju hi ya rule ban te haka debate jong iba adalbat ke ka banga ko ban pensngo sa piki pet ba but haka yin menin nga pensngo kolong ka ba ya hap kade hangne ngan puli la kane ka proceeding ka bangayo pediang jong ka snem arja katra kane hangne ikren iba adalbat ka suya ha in Garo Hills 2 non-tribal have participated in the council election. The same has happened in Tripura, where the indigenous tribe are rendered as minority due to large-scale influx by foreigners who have dominated the political scenario of the state. Timut
Skupuram ya badal bad bakai ke bayi keren mi yo jakat prakal aja no em tahu sne apa Garo Hills gitu gi member kila sajid ru kila long MDC ru pura barasan snem te kabakham sutran susu bangan su pensngo su phi ka jikren joki kalong kane kabenta the state of Mizoram has 3 district council, that is Lai, Mara and Chakma district council. They have their own written laws which provides only to the indigenous scheduled tribe of the state to become the member of the district council. Kabasutanat ba ka isi hatu kapor kala simkia but ka juba place ba PNCM hatu kapor kalongkumne ngan pulitang ni benta ba this committee ba ila constitute this committee was constituted on 2nd June 2017 with Mr. HS Shella Mampoy Dorblay as a chairman, members Secretary Mr. DG Simyong is Secretary Barim, and associate member are Mr. Arwin K.S. Im Sutunga, Mr. A. Nongrum MDC, and Mr. A. Shampiang. Debat penklan susu ya katu gila pen expand ya ka committee penrungi ki member hangnela include biang sai ba ti dakar Miss TS thank you but Mr. NEY. De kalong kay ka basutunat ba hatu kupor ngaru ngolong o benta jong kane ka council but nga kemau da ka baburam mi ba HSL ka sistem jong i ba ka team kumju ngi don rekan ngilayo menon rano e kane ka amendment ka badai bit jong ka borok ko wi ka rulbu unre ngikot ya ka da Khasi Hills Autonomous District Council Constitution and Procedure and Conduct of Business Rule 2018. Te kane ka bill kumba pilay osngo hapo house ba EM jongka law department ilong baka don hapo this council ba lapan pai na po DCA department te beli ngarai kane ka mat beli kalong ka bokong san beli nga shifting kay ka baja Garo Hills kalalong kumba pen KM biang haga jumujung perkat jong kibabun pan pinya ihipor kibarim pilay ihi ki case khamtam da bishim ka amendment 74th amendment dengan bakla joka constitution juga di India mudah hatu kopor ka government juga di India kala ada ong ba kala de benong mandatory ka election joki ward commissioner na mata ka municipal ring sa exam no jay bangidon ka schedule tingila sa pat ban ay mo kadama hatu kopor ra bakla husnem kat kandai spa kandai kundai te kumta ter kane ka baja Garo Hills kapan mo wanra ay kajingmut jing perkat jing sukya tinga lala banlum kat kaba nga yo te hangne nga sutu bambe ka bathamai kali ka barim tinga shimmi kani ka kabu kumba la pensngo hapo kaying menen ba ngila yelik pendu in dal adabja ka Garo Hills da kalayo asen rekat lang mat ki member ka jing yelam jong ILO iba titos but kilaya rai bangin ya constitutive committee tingi sutanat ba hapo ka house ngila yosngo bala constitutive committee ha ngim kentup la kalyang ayatai ta compare de ngabu ka jikar padret ahmat jongka executive committee bikin simkya ba halor kane bre kane ketika right time bila sutu lado son po ar du mentam la ban le Henry dalamon ka sarkar pai kumi ka Garo Hills within few weeks na few days lala ban pun ulong ya ka tinga sko ba ka ju ka government uju governor ngimdi ban perslam shu kane ngin pa ba ye baro ko ka rulbo tidak kadon mo lesi ki jingduna ki bentan ringin pressure pat kane ka rule in per one tiit kalong connected te base kine ngala ayo ban represent ya kane ka ngala le kat kabala laliang ka jonglojong ban mo kane ka comparative note on rule 8 and rule 128 jongka ki HDC ka ba araja khatpara pat ka ba rimru bat kumju jongka GHDC ka ba arko punriu ka ba asen bat la prin ka gadget te kane ka comparative note ngala ai da ka ba ngala stresitom kat ne ngatu bringa don ka jing sokya nga come up shu ngala yo ben discuss bat ki riu shampang halor kane bat kadon kendiat ka jing correct ya ketika amendment arjar kat pra tinggal la ban present ya ka amendment hi dengan sa copy shopi ki press te kane da pila ban sapriang kan khamba lesi ki pai ba jongka rikasi hi kilaban ai jingmut susu kanang bangin yo pan phana kan bakloy chapo ka state government pat cho governor bung esanya ka kan kane kan te lakam ya ka future ya kalawe kan bangim ong ni burum ya kita ki nongwei ki kemshim benta su lado nyopo andre ni chepti
ba hadin san snem postnem te kadi kamram jungi kadi bangin wan snai ki an man preskem ki an te kadi kani kapor ke jungi bangin sim ni kani kabu te de kini ki e banga yo ban keren menen hapo ke yung darbar bar ka bostuna kalomba i kongres EMDC jo nong sken ila sim benta i batitos i kongrona ila sim benta i basali ila sim benta bar ka bostuna kalomba laka executive committee ru ki pediang bat ki mo sim kya bat kani ka representation ka banga ai nga si ECM yung ba dadon kam kin sa pentip lang sanga beri kalong ba don mo ko si ka babiang ti kidi kita ki tinga soban ai kubli committee bakin bat kerpat lu ha ju ko por bakin le klo ya kani ka kam beri kani ka kam de shu ko batma kani ka balarem ko bala pasul mene ibadal bad le ka isi ka brem la le ni kum ka seng san perthi ju ka uknam ruman ka por uwan chene chapo office ban mo kerpat ya ka isi te date nakat kada mo ra ka ka motion ngali yo kren mo persko te mentangi doni ga chikermen baga executive committee bakan shim budbud ya kan karai Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batai kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya